Vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo se nilha lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uve tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai Office of the Committee on Tribal Unity Kotu Sadar Hills Kangpopi District Administrative Office Kabui 795129 Motto Be Strong and Courage Tukin Het Sana 1st November 2025 Zanhi ni Khojun Kangchup area Thangzol a Meital Kilhazi in Agam Sunga Vai Kon Ho Alung Ling La Uveti a social media a Ahung Kithe Thang hi Aboy Pidinga Lom Lam Kai Cheng in Athu hi Akho Jing Lai a Hize in Nammi Pite Adia social media la Akichi Umlo Thu hi E Ma Dei Dan Che a in a The Thang Lo Diu Nammi Pite in a Sulung Ling Lao Lo Diwin Tim na le he sana Ahung Kineze Achunga kisay mabang in tuchin hi hechete dia holchil na kinazing lai ahin lam kai mo puho ako na tukichin toka a e mama dondona tumo othe thang thang loading in iki het sa ove akisay na asa alawa ama madondona akito lobe boina sodo sa aumle nammi piten ama mo kichanding ahi Information and Publicity Committee on Tribal Unity Kotu Good news for Kukichate, St. John Hospital, ZS Road, Guwahati, Eho Hospital Hita, Kuki Referral Hospital, Kuki Tezo se ana Adam Lozo sin, Zone Che Tadingin Het sa ahi, Hitabang hi ti to manto ikop zing now, Damding ngai cha a ham na pau gen ta ova, Kingol bol na le kizo na ito zing now zia, Longmong sel a Kema Hospital, Eho Hospital ahi ti a, Ikizentay na dingova hung kigong ahi. Kiho khom na ajun Sister Kirpa, Director St. Joseph Hospital, Sister Puspa, Accountant and Administrator, FM Tom Chule, Alin Brooks Anazao Ovin, Kukilanga, Pupi Dongal Chule, Mangnew Haukib Anazao Ovin ahi. Hospital 2 Themkhat, Hospital hi athing senin, Sister Ho in Ranabol ahin, Apatay le ove, Munkizan Guwahati Railway Station akon, Gamtlabe elo ahi. Chule Airport akon angay chatle, Ambulance zong anayuve. Boylo Hill a KWS Pastor Ho in zong, Tauna ahung man pi zing thayu ahi. Amoho Hospital a azan thay loading ahi ta azong le. Amoho Hospital dang a referral abol le eho icham uva ichi sang uva pazon nalai ahi. Kukichate zo sin St. John Hospital hi referral hospital a imanchi diva kigung ahi. Hospital sunga zong canteen buleme kimanta ta le tuita ta akimuzinge. Contact person 87299 41966 ahi lo le 8787-666639. Itabang taasa damo na sangta anayza, egam sunga hospital hon, azan zo loading din mo na auma, gampamchi dinga asol ole, hechalay St. John Hospital, Eho Hospital hi, inazot che divin tim na lehe sana ahung kineze. Myanmar gam junta in election agun hi, UN members hon apamlo na dinga, UN special reporters in nge enanay. Myanmar gam junta in election bolding agun hi, UN members gam hon apamlo na dingin. Myanmar gam ading UN specials reporter on human rights Tom Andrew in nge na anayze. Achi sa ni simsom nila ko el thagum sang nila som nila nga ni ho achun New York kopi achi thazing asom get chan na UN General Assembly a report na pi na achun Myanmar gam junta in election agon hi athlem kizo thlep na ahi tin zong anaseye political party kitet pi ho hunama kisubay namun media ho ki kham ga anamun mi pi thusei la sa ki ga anamun Chule politics dia lamkai ho songkol a ki khum namuna iti free and fair election thading ham tin zong ana seje achi sa 2021 kumchun junta in hunama ki viable na achu do apat political prisoner mi som ni le zanga tu chana hin a na layin chule junta ki tet pi ki do pi mi sagi le zali le som ni le thum akithat taitin Assistant Association for Political Prisoner AAPP kiloy khom na in assassin ahi chule junta a langnei na bol Union Solidarity and Development Party panpi na in junta in dan ahiel in political party somliwa zong akha atay
Asian keloi khom na lam kai hon Myanmar a election a masanga gamsunga galetul ho hi su thip angai atiu chu Tom Andrews in tosot na ane UN member gam hon hi ji election ke bol na a observer so loading in team na zong anane in a hi gamdang hon observer asol ule hi ji zo a ki bol thu election hi dan dung zu ya ki bol dan a ki langding a hi ati Myanmar junta in gamsunga election hop masa hi ahung thlungding ni simsom ni legit olha kumsang ni lasom ni langa ni khoting township zakhat le ni sunga bolding chule hop ni na hi kumkit tol bol ni simsom lakhat le township zakhat hop sunga bolding to ogun ane yuve source by nitin thilsoh daily news phung tribe chule kho sa hi ku ki nampi sanga itei zo uham so pite khole veng in tampi pia chen khom ding ide uwa hi le hausa ke vai po na hi sumang masat ngai hi hausa ke vai po na hi aum lai se a itin iti zong le khole veng ho hi in tampi pia chen khom na kiti hi the him loading a hi kuki nam sunga ham le pau ke bang ipi ham ti ho tribe khat a khom ding pan khom ding ide uwa hi le thado phung min le mate phung mina tribe ki sem ho hi sumang masat ngai hi ji phung tribe te ni hi lai se a itin iti zong le ham le pau ki bang ipi ham ti ho hi tribe khana khom the lo diu ipan khom the him loading u a hi ahin la khole veng hausa ki vai po na le thado tribe le mate tribe hi sumang ding ida over hi le hitia hi namdang hon ei tha diu igamu ei la pi diu achai na le athimo chengsi chu manmasi mizo chule adivasi hopu ikiso over mi so a ipandiu hitai tu azong ikiso panu a hitai I heading kha chu hamle pau ki bang ipiham ti ho hi ki ho to uhitin pangkhom leo hen mizo namina kon kilado zo kiti zong koiman apom loading a hi chule Burmese illegal immigrants hozong ew lo diu a hi amawang hamle pau ki bang ipiham ti ho hi tribe khana khom tingule so pi tribe dang hon zong ku ki hi ahin bel thei diu a hitai chuteng le achamlowa ku ki nampi hi hung machal ding a hi achai na in kuki mina gamlei set kine a hi ihamti a kuki kiti nammin hi hu do zo do over ahung kisu umang kha a hi le refugee foreigner le illegal immigrants ikiso diu hitai chingthei ute bai sa sang hauki zanhi ni khu a thilsoh chu Kabui thingnoimiZaliangrong United Front ZUF ho na to a hi kuki ten kagam sungwa ka ni le a bol zewa kadel mangu a hi ative kuki gam ham a hi lo le amho gam sung ham sei chet a ha sai epi chu hitale mi to ki bera na thei gam gi ho powa ka ni le bol angai poi e bol ngal le koi macha phun lo be na ding mun khat ki hlanding a hi gamlen ta ki nei zong le cover I bol zo lo ding le mi to ki mu phun ding chu he sa a hi heze chun hiti ho powa koi ma to kina akibau ki kap to angai poi min epiji ham a hin ti teng le ka ni le bol zi a hi ti a akimin sit sanga thip chena amunda tha chu dam na pen hi zo ding a hi ka ni le bol chu thil pha hi zong le bola I bol ngal ta le koiman ei disturb lo namuna bolding sipai police in zong amai pha lo namuna bolding a hi tua chu kuki gamsung a hi lo pa chu all say u hitin kani le ki bol na isu a hi zi chun van noi min ei oi mo lo na divin ki kang se ki da se u hite source from kuki today thuso hi chanchun akichai tai thuso abana nangai khom ki dingin lim ne hi chiwe thuso hin ngai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed